umuntu azaza gushima hano ari umuvuga butumwa cyangwa umupasiteri akavuga ngo ndashimira Imana yampaye abana batatu agasiga abana yabyaye igihe cy'integeke igihe cy'imperuka nikigera aho bazagukurikira turabivuze bazagukurikira bazaje inyuma yawe aba mama nabo kubera uburyarya bwateye tajisho rikiba mu ikanisa ryo kumenya ibyabaye akavuga ngo arashimira Imana yamuhaye umwana umwe cyangwa se batatu naho babana bose taho umugabo wiwurimo ubwo buryarya buzaboneka umunsi w'amateka uwo munsi bizagaragara hano twese tuzabibona Imana icubahiro haleluya 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 binguziki isiziki toweka hamiye ataona ahadisi adumu haleluya haleluya amen Bwana sifiwe sana amen kanijira muri topiko minota 5 ugana rimvuze dusose waruririmbye zamuka Yesu we nshuti yanje ushimwe wewe wampinduye umwana w'isezerano uko sawa Mungu wangu mchana usiku wewe uko sawa tu safarini ukuniacha majaribuni umenishika mkono uko sawa Mungu wangu uko sawa Mungu wangu mchana usiku wewe uko sawa tu safarini ukuniacha majaribuni umenishika mkono Bwana sifiwe gusenga Imana kuduha imbaraga na capacity yo kugera mu kindi kirere kuje imbere y'amaso dusenga y'Imana nukugira ubushizi bw'amanga umuyumbe nyawe agereranwa na sakaba kinyunda cyangwa igisiga Bwana sifiwe inyunda kuriya ntabwo isi givjibonye uretse ikintu yiciye ikindi tizi gikoza mu kanwa naho muririmbije umuyumbe agenda ukanje shikarete turakubonye semene haleluya amen Bwana sifiwe umuyumbe nyawe tafata ibyabonye tagenda uko abonye muririmbyi nyawe tagenda uko abonye tagenda kanje shikarete semene haleluya igisiga kigira indi capacity yo kureba kure umuyumbe ashobora kureba yeretswe n'Imana akabona ibizaza ejo n'ejo bundi no mu yindi myaka abo nibo bayumbe nyabo bagereranwa n'igisiga umuyumbe nyawe tagaza tongana n'abantu hano mu muhana tagatongana n'abantu arapfukama agasenga Imana Bibiliya iravuga ngo turwana n'imyuka y'ahantu ho mu ijuru imyuka y'abamedi n'abaperesi iyo ngiye kuyigwanya samangumi n'ibindi nugupfuka mukaje imbere y'amaso y'Imana ugasenga saka bakibigenza gute cyangwa inyumba iyo igize kigwanya kanyamujongo iziza ikagikubita hano ikazamukiriya mu kirere aho kidashobora kongera guhumeka ikakirekura tina kigwanya nuko abanyamasengesho bameze haleluya utange haleluya
Bwana asifiwe sana. Tushe rihari turika. Akompanyema yo nayo nta kibazo. Titurika. Turanga akompanyema nto. Akompanyema gusa. Mwaguruke twakira ijambo ry'Imana dukomye amashi. Mwaguruke mwese. Muve hasi. Muve hasi. Twakira umwami Yesu aganire natwe. Daharura dukomere Imana amashi. Rimwe, kabiri, gatatu. Komera Imana amashi cyane. Chiziki toeka aminiye ataona ahadi zinadu aminiye ataona ahadi zinadu Muziki ondoka ichiziki toeka aminiye ataona ahadi zinadu turambure Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 16 ku murongo wa 25. Kadusome mu izina rya Yesu. Ariko mu gicuku Paulo na Sila barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Amen. Rwandiko Paulo yandikiye Abitesalonike rwa mbere igice cya 5 ku murongo wa 23. Imana y'amahoro ibeze rwose kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe bitabaho umugayo ubwo umwami Yesu azaza. Amen. Semene amen. Hallelujah. Turashima Imana iduhaye mugoroba mwiza wo kugira ngo duhimbaze Imana. Imana ihabwe icubahiro. Hallelujah. Semene amen. Amina. Imana yaduhaye uyu mugoroba niyo yabikoze, dukomere Imana amashimeshi. Ijambo rya kabiri ndashimira ubuyobozi bw'itorero bwaduhaye kaze ndetse n'umukuru wa kino gitaramo n'umushumba mukuru w'itorero. Turavuze ngo Imana yo mwijuru ibaho umugisha mwinshi. Imana ibagirire neza n'imiryango yanyu. Turashimira abera bose baje guterana. Imana yo mwijuru ibaho umugisha. Buri umwe wese uri muri kino kibanza uri munsi y'inyubako turavuze ngo Imana yo mwijuru iduhana umugisha. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana kandi ndizera ko tunezerwa. Semeni haleluya. Hallelujah.
uru rwandiko cyangwa se kino gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cyanditswe n'umugabo witwa Luka. Luka yari umuvuzi nk'uko intumwa Paul yabivuze, yaravuze ngo Luka umuvuzi ukundwa. Ijambo rya kabiri kuri uyu mugabo, yari umunyamahanga, akaba ari we wenyine wanditse mu isezerano risha, kandi yandika ibitabo bibiri. Bwana sifiwe. Yandika iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ndetse n'ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka. Uyu mugabo Luka yari umuvuzi, akaba sekreteri w'intumwa Paulo. Ako niko kazi kanini yakoraga cyane ko kwandika ndetse nako kuvura. Bwana sifiwe. Inzandiko nyinshi z'intumwa Paulo ko ari 13, uyu mugabo yanditsemo nyinshi cyane. Paulo akadikita nawe akandika kubera yuko yari umwanditsi. Bwana sifiwe. Ijambo rya gatatu kuri uyu mugabo nuko nawe atabanye na Yesu, ahubwo yumvishije amakuru kandi ayagenderaho, avuga neza uko byari bimeze. Urwandiko rwa mbere yanditse yaravuze ngo yewe Theophile we, kuko yari yandikiye Theophile, aravuga ngo nabashe kukwandikira ibyo Yesu yabanje gukora no kwigisha byose. Ibyo ngibyo narabikwandikiye. Uyu mugabo yaciye mu ncamake y'ubuzima bwa Yesu hano mu isi. Yagiye avuga amakuru ya Yesu, uko Yesu yagiye abaho hano mu isi. Bwana sifiwe. Aravuga amubwira atangiriye kubitangaza n'imirimo Yesu yagiye akora. Iyo mirimo yose arayisesengura, agenda avuga uko byagiye bigenda kugeza ku munsi wa nyuma aribwo yazamuriwe hehe mu ijuru. Timwibuka se gice cya 24 ngo Yesu yaraje ngo yiyereka abigishwa babiri, ari we Kiriyopa, ngo bari bagiye mu kirorero cya Emausi, ngagenda biyereka. Ngarabiyereka ngarika bagezeho ngo bahumisha amaso kubera yuko bari bazi ko umwami Yesu yaramaze iminsi bamuhambye bamwishe. Semene amen. Bari bataramenya ko Yesu yazutse. Hanyuma araza atangiye kwiyereka abigishwa. Mu minsi 40 yagiye yiyereka abigishwa, harimo n'uwo munsi yiyeretse Kiriyopa na mugenzi we bagiye mu kirorero cya Emausi. Imana icubahiro. Haleluya. Bwana sifiwe. Arabiyereka ngabahuma amaso. Bo bageze aho bashaka ku kirorero ngo arabahumura kubera yuko bari bavuze ngo se yarababashe ko muraganira ibiki, ko turaganira amakuru ya Yesu, tese niwe mushitsi wenyine wo muri uyu mudugudu utazi byabaye ku mwami Yesu. Ngo Yesu yarabarimo hagati ngabahumura amaso, batangira kubona ibyabaye basanga ni Yesu. Uwo mwanya aragenda ngaje gusanga izindi ntumwa kubera yuko ngo harimo umwigisha umwe wari waranze kwemera, ari wende, ari we Thomas. Yari yavuze ngo njewe kugira ngo nemere ko Yesu yazutse zamukoraho, nimara kumukoraho kore ku nkovu yiwe, hanyuma amenye neza kariwe. Tabonye inkovu zo mu biganza niyo mu rubavu, uwo si Yesu, uwo ni kopi. Yesu nyawe afite inkovu mu biganza na hehe no mu rubavu. Duhe Imana icubahiro. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe. Amen. Ko ndumva turibuze kuneza ijambo ry'Imana. Semeni haleluya. Haleluya. Noneho intumwa Yesu, cyangwa se Yesu yari intumwa, yari umuhanuzi, yari umwana w'Imana, kandi ibyo nibyo yaje kutugira mu ijuru. Shaka ko tuganira ahangaha. Bwana sifiwe sana. Paul yaravuze ngo Imana y'amahoro ibeze mwebwe n'umwuka wanyu n'umubiri wanyu n'iki n'ubugingo. Ibyo nibyo bice bitatu bigize umukristo. Mu buryo busanzwe ibice bitatu bigize umuntu mwarabyize mwese banyuze ku mashuri, ni umutwe, igihimba, amaguru no mu mwuka. Rero bibamo ibyo bice bingahe? Bitatu. Aricyo kihe? Umwuka, umubiri n'ubugingo. Ibyo nibyo bice bigize umukristo, kandi bigenda bimera gutya. Iyo umwuka ugaburirwa n'amasengesho, ukagaburirwa no gusoma ijambo ry'Imana. Umubiri nawo muzi ibyo muza murya. Hanyuma ubugingo buba hagati y'umwuka bukaba hagati y'umubiri. Iyo ubugingo bugize imbaraga bukurura umwuka. Bwana sifiwe. Iyo umubiri ugize imbaraga ukurura ubugingo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ubugingo bukora icyaha nibwo buzagira gute? Duhe Imana icubahiro. Haleluya. Bwana sifiwe. Semeni haleluya. Ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Ahadi zina dudu.
dutange rero zitatu kwesa n'umwami. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana sifiwe, Bwana asifiwe sana. Bwana sifiwe. Semeni haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Amini ataona Ahadi zinadumu. zamuri biganza. Haleluya, haleluya, Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Ubugingo buba mu cyaha ubwo nibwo buzapfa. Umwizera naho isi yovaho naho ijuru ryavaho azabona ayo masezerano. Iryo sezerano nta rindi niryo kuzaba mu buruhukiro bw'abera. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tuvuze ngo tuvuge ngo Yesu ninde, turashobora kutabisobanukirwa kuko Yesu ntamenywa n'abantu gucya tuzi. Uko umuntu harimo Yesu kandi ko murabona ari impapuro Mungu harimo Yesu. Bibiliya iravuga ngo ni ibyanditswe byahumetswe n'itabasha kubesha. Aha ngaha ntabwo ari inyuguti z'alfabe ahubwo harimo ubugingo, harimo umwuka w'Imana. Bwana asifiwe. Duhe Imana icyubahiro. Haleluya, Bwana asifiwe. Semeni haleluya. Haleluya. Mu buryo bw'umubiri, iyo umuntu agaburiye umubiri cyane icyo gihe abasha gukurura ubugingo. Iyo ugaburiye umwuka cyane ubasha gukurura ubugingo. Kimwe muri ibyo cyagize imbaraga nicyo kiza gitwara ubugingo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Erega gusenga tugize ngo tuvuge ku gusenga ntabwo ari uko nguko dupfukama ngo dusenge, ahubwo ni ukumenya neza ibyo Imana yakoze mu bugingo. Ni ukumenya neza ibyo Imana yakoze mu bugingo bwacu. Icyo gihe uba winjiye mu isengesho ryuzuye. Isengesho ryuzuye ni irihe? Niryo kuvuga ko Yesu yaje kugira ngo acungure ubugingo bwacu. Tuzamure ibiganza. Haleluya, Bwana asifiwe. Icyo ngiryo nirimenyesha ko Yesu yacunguye ubugingo bwacu. Semeni haleluya. Amina. Semeni amen. Amen. Ya. Imana ni nziza ibihe n'ibihe. Haleluya. Imana ni nziza ibihe n'ibihe. Bwana asifiwe. Amen. Yesu yaraje mu isi kugira ngo tumwizere. Yahanuwe kera. Yesaya yamuhanuraga nk'umuntu uri buze ako kanya amara imyaka n'imyaka ataraza. Aravuze ngo tuhawe umwana w'umuhungu. Uwo mwana ngazitwa igitangaza n'Imana ikomeye, umwami w'amahoro, ubutware ngo buzahora kubituguje. Yohana umubatizi waje guhanura, amuhanura kuwa kera kandi aje. Aravuga ngo uzaza hanyuma yaje ngo simfite ubushobozi bwo kugira gute bwo gupfundura udushumi two ku nkweto ziwe. Semeni amen. Hari ijambo ribaho ryo kubahana mu murimo w'Imana. Noneho nimba Yohana yaravuze ngo nashoboye gupfundura udushumi cyangwa se imigozi y'inkweto za Yesu, na Yesu yaje kuvuga akavuga ngo uyu nguyu mu babyawe n'abagore nta muntu ungana na Yohana. Matayo 11 niko yavuze Yesu. Yaravuze ngo mu babyawe n'umugore nta muntu ungana nande na Yohana umubatiza. Yohana umubatiza we yaravuze ngo uzaza sinshobora gupfundura udushumi tw'inkweto ze. Pastor yubaha abaririmbyi. Ndetse abaririmbyi bubaha abayobozi babo. Abakristo bubaha abashumba b'itorero kubw'icubahiro cy'Imana. Niko kubahana. Twubahe soliste, twubahe ba cameraman. Bwana asifiwe. Amen. Erega hatarimo kubaha nta murimo w'Imana uburiho. Nta murimo w'Imana uburiho. Kandi abakristo basabwa kugira imbaraga za none n'izigihe kizaza. Timwibuka se kare basanga Joshua yamaze imyaka 40 yose, imyaka 40 irashira, yarategereje kugira ngo azagabane kuri ya misozi. Joshua araceceka ariko yigira inama yo kugenda ngo amubwire ngo suribuka ibyo Imana yavuze turi Kadeshi Baroneya, kuravyibuka. Aramubwira ko ndavyibuka, ariko imisozi yose yagize gute yaratanzwe, byararangiye, isigaye iriho abanaki tushobora. Kare baje kumubwira aramubwira ngo imbaraga natabarana gafite imyaka 40 nizo ntabarana n'ubu ngubu, kugeza n'ubu ngubu nizo ntabarana. Wabwo ukeneye imbaraga z'Imana. Bwana asifiwe. Haleluya. Imana ishubahiro. Haleluya. Bwana asifiwe. Uvuga gukeneye imbaraga z'Imana. Erega hari imbaraga z'igihe kirambye. Hari imbaraga z'igihe kirambye.
harabatuza imbaraga z'igihe kirambye. Turebye crise nyinshi itejwe n'abakristo. Baho urugero se imyenda y'abana yahenze kubera abakobwa bambara imyenda itabambaye itabeneye. Bwana sefewe. Imyenda itabeneye yahenze kubera muza mugenda kugura iyo myenda mukayigura atari iyanya ari y'abana. Bwana sefewe. Abakristo bateje crise mwisi kandi mu buryo bugiye butandukana. Imana icyubahiro tanga rero statu. Haleluya! Bwana sefewe. Hari imbaraga z'igihe kirambye. Hari imbaraga zigira abanyamasengesho. Hari imbaraga zigira aba imbere y'amaso y'Imana. Hari imbaraga zigira abantu basenga Imana. Wavuga gukeneye imbaraga z'Imana matera yararushye kwicongaho yiwawe. Hanyuma ngo uratekereza ko uzabona imbaraga z'Imana zivuye he? Kamabaza ijambo ko twirukanka ku by'ubu buzima. By'ubu bugingo butunga ingo zacu. Bwana sifiwe. Tukabibona turushe. Ni gute mwibaza ko iby'Imana bibonwa guke? Bibonwa mu buryo bworoheje. Iyo Mana ni yihe? Semene amen. Haleluya. Nimba ukeneye iby'Imana birasaba imbaraga. Birasaba imbaraga. Birasaba imbaraga. Yohana yaravuze ngo guhereye mu gihe cya Yohana umubatiza ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa ngo kandi twarane zivugishamo imbaraga. Imbaraga. N'imbaraga rega hatari imbaraga ati abanyamasengesho bubu. Bwana sifiwe. Haleluya. Abanyamasengesho bubu bakeneye ibintu. Bakeneye kugira ngo bitwa amazina batakoreye. Bakeneye kugira ngo bitwa abanyembaraga. Tambaraga zibaranga. Imana icyubahiro tanga rero ziri Imana aziza. Haleluya! 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 Semeni haleluya. Amen. Hari imbaraga nyazo. Hari abatuye mu bubasha bw'isumba byose. Hari abagira imbaraga z'Imana isumba byose. Hari abanga ubushobozi bw'Imana isumba byose. Bwana sifiwe. Amen. Nukuri ni wizera Yesu tuzagumuka ubuzima bwawe tuzagumuka bwari bumeze. Kuko Yesu yageze mu muntu amuha potential, amuha ubushizi bw'amanga, akamuha imbaraga, akamuha ku muntu udasanzwe yari umuntu umeze nk'abandi. Kubera iki? Yegereye Yesu muhuza w'isezerano. Yegereye Yesu muhuza w'isezerano. Hari imbaraga ziba mu banyamasengesho. Izo mbaraga atazindi nizo z'ubutumwa bwiza. Ari we yavuze ngo ibimenyetso bigendana n'abizera nibi ngibi bazirukana amapepo mu izina rya Yesu. Ariko wowe uri umunyamasengesho, uri umuyumbu, uri pasiteri. Bwana sifiwe. Haleluya. Turasengera na gripe. Imana icyubahiro. Haleluya. 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 Semeni haleluya. Ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi twarane zivugishamo imbaraga. Paul yaravuze ngo timwishushanye n'abiki gihe cya 12 Abaroma, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima misha. Abiki gihe ni ibyigenge. Abiki gihe barananiranye. Abiki gihe bakeneye kugira ngo tubite abakristo tagakiza kababamo. Bakeneye kugira ngo tubite abakristo bataragera ku musaraba. Bakeneye kugira ngo tubitirire itorero nyiri itorero ahari. Bakeneye kugira ngo tubite abanyacubahiro ari cyo bishakiye batahawe na Yesu. Binguziki ondoka Inchiziki toeka aminiye ataona ahadizina du. Haleluya. Haleluya. Hari ibihe bigoye, hari ibihe binanisha abantu, hari ibihe. Bwana sifiwe. Ibihe byatwegereje muze twegera umwami Imana. Ibihe byadusiga byatuzungurutse muze twegere Yesu. Kandi nimurwanya Satani na Satani azabaho. Turi mu gihe cya 7 Yohana yavuze. Yaravuze ngo turi mu gihe kigoye aho abakristo bakeneye kugira ngo bitwe abakristo tanzirigana ku musaraba. Bwana sifiwe. Nico gihe kigoye turimo muze twegere Yesu azaduha imbaraga zo gutsinda iby'isi. Haleluya. Muririmbyi yaravuze ngo kinacho nitia uchungu ni kuona wapendwa wakigangania dini wanamkataa huyo Yesu. Nukuona dukomera ku mateorero n'imihango y'idini
ariko tukanga umwana w'Imana waje kugira ngo aducungure. Bwana sifiwe. Hallelujah. Imana icubahiro. Hallelujah. Hallelujah. Turi mu bihe bigoye, mureke gusa n'abantu batabareba aho ibihe bigeze. Turi mu bihe bigoye, aho umwana w'umuhungu w'imyaka 25 ahashaka umukobwa w'imyaka 45 ngo ari muri Amerika. Bibiliya iravuga ngo mugabo ukunde umugore wawe kuko Yesu yakunze itorero akagira gute, akagitangira. Papa wowe w'imyaka 20 wo kwitangira umuntu ufite imyaka 45 tibebaho. Turi mu bihe bigoye, mureke twegera Imana nayo izatwegera. Amen. Mureke twegera Imana nayo izadutsindishiriza. Duhe Imana icubahiro. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Mureke twegera Imana. Twegera Imana nayo izatwegera kandi dutsindishirize. Nukuri tazi n'imbaraga dufite uretse Yesu w'i Nazareti. Yesu yaraje yirehereza amahanga yose, aravuga ngo yemwe abarushe n'abaremerewe nimuze, mimi ndiyo niwe buruhukiro. Imana niyo buruhukiro bwacu. Muze abarushe n'abaremerewe muje kwa Yesu, kandi kuruhuka atakundi uretse gutura umuzigo wikoreye. Umuzigo wikoreye ni wa mwene so witwararika nabi utaramureme. Hallelujah. Imana icubahiro. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Bwana sifiwe. Iyo muvuga butumwa hagaze hano ni nk'iduka ry'imiti, ni nka farumasi. Uri umuntu azafata ikinini c'ingwara yiwe, nufata ica abandi kirakumerera nabi, witwararike nabi, uvuge ngo muvuga butumwa guke. Ufata ikinini, ufate doze yawe. Imana icubahiro. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Semeni hallelujah. Bwana sifiwe. Sigaje iminota mike. Mbingu Ondoka nchi zikitoweka, aminiye ataona ahadi zinadumu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Bwana sifiwe. Turi mu bihe bigoye, mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe nyirirugo azaza. Iyo umunyamaboko arinze ibintu bye, urugo rwe rubasha kuba amahoro. Iyo umunyamaboko ageze muri wowe ntabwo ishobora kukwangiza, kandi uwo mutwaro kuwutura atakundi keretse kwihana ibyaha byose ukagenda wera wemye. Yesu aracezesha amaraso. Umuntu azaza gushima hano ari umuvuga butumwa cyangwa umupasiteri akavuga ngo ndashimira Imana yampaye abana 3, agasiga abana yabyaye igihe cy'integeke. Igihe cy'imperuka nikigera aho bazagukurikira. Turabivuze, bazagukurikira, bazaje inyuma yawe. Aba mama nabo kubera uburyarya bwateye, tajisho rikiba mu ikanisa ryo kumenya ibyabaye, akavuga ngo arashimira Imana yamuhaye umwana umwe cyangwa se 3, naho babana bose taho umugabo wiwurimo. Ubwo buryarya buzaboneka umunsi w'amateka. Uwo munsi bizagaragara hano twese tuzabibona. Imana icubahiro. Hallelujah. 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 Mbingu zikitoweka, nchi zikitoweka, aminiye ataona ahadi zinadumu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe sana. Amen. Kanijira muri topiko minota 5 ganarivuze. Dusose. Waruririmbye. Zamuka. Yesu we nshuti yanje, ushimwe wewe wampinduye umwana w'isezerano. Uko sawa Mungu wangu, Mchana usiku, wewe uko sawa tu. safarini hukuniacha, majaribuni umenishika mkono.
gusenga imana kuduha imbaraga na kapasite yo kugera mu kindi kirere. Kuja imbere y'amaso dusenga y'Imana ni ukugira ubushizi bw'amanga. Umuyumbe nyawe agereranwa na sakabaka inyunda cyangwa igisiga. Bwana sifiwe. Inyunda kuriya ntabwo isi ibonye. Uretse ikintu yiciye ikindi tizi gikoza mu kanwa. Naho muririmbije umuyumbe agenda ukanje shikarete. Turakubonye. Semeni haleluya. Amen. Bwana sifiwe. Umuyumbe nyawe tafata ibyo tagenda uko abonye. Muririmbyi nyawe tagenda uko abonye, tagenda kanje shikarete. Semeni haleluya. Igisiga kigira indi kapasite yo kureba kure. Umuyumbe ashobora kureba yeretswe n'Imana akabona ibizaza ejo n'ejo bundi no mu yindi myaka. Abo nibo bayumbe nyabo bagereranwa n'igisiga. Umuyumbe nyawe tagaza tongana n'abantu hano mu muhana. Tagatongana n'abantu arapfukama agasenga Imana. Bibiliya iravuga ngo turwana n'imyuka y'ahantu ho mu ijuru, imyuka y'abamedi n'abaperesi. Iyo ngiye kuyigwanya samangumi n'ibindi no gupfuka mukaje imbere y'amaso y'Imana ugasenga. Saka bakibigenza gute cyangwa inyumba iyo igize kiyigwanya kanyamujongo iziza ikagikubita hano ikazamuka iriya mu kirere aho kidashobora kongera guhumeka ikakirekura tina kigwanya. Nuko abanyamasengesho bameze. Haleluya! Dutange haleluya zitatu ko Yesu ari umwami dusoza. Amen. Amasaha nushaka kutambuke wo. Tuzamura ibiganza. Tumupe Bwana utukufu. Haleluya! 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 Bwana sifiwe. Tunatarabye mu izina rya Yesu. Yesu Nazareti. Semeni haleluya. Amen. Umunyamasengesho nyawe mu bihe bigoye, mu bihe bikomeye, igihugu gitewe ni ugomba guhagarara, agahagarara igihugu akavuga ngo ibindanze tibiba mu gihugu ndimo cyane. Bwana sifiwe. Haleluya. Ugasenga Imana ibasha kukumva kandi igakora. Iyo usanze Imana ibasha gutsindira ibigeragezo. Bwana sifiwe. Haleluya. Kandi mu bihe bigoye kuba Kristo bose iyo igihe kibaye igikomeye, igihe kikaba kigoye ku buzima bwawe, nico gihe cyo gusenga Imana. Kandi amasengesho kuri aratandukanye. Hari isengesho ryo gushima Imana ukavuga ngo Mana uri mwiza. Iyo ibihe bigoye, iyo ibihe bikomeye, iyo ibihe bimaze gukomera cyane. Semeni amen. Wanzwe n'abantu bose, business zawe zitakiyazigenda, nico gihe cyo kuvuga ko Imana ikomeye, nico gihe cyo kuvuga ko Imana igira neza, sico gihe cyo kwivovota. Abisirayeli barivovose bagwa mu butayu. Wirinde kwivovota. Imana icubahiro. Haleluya! Haleluya! Bwana sifiwe. Mu bihe bigoye nico gihe cyo kuvuga ko Imana ari nziza. Imana twiringiye ntagaru Imana ntabwo igereranye. Imana tigereranwa na kandi kantu ko. Tawagereranywa nawe uko zosura birenze uri nkuru ukora ibikome. Ntawagereranywa nawe uko zosura birenze. Haleluya! Bwana sifiwe. Senga gera mu gihe cyo gusenga Imana. Winjira mu gihe nubwo ufite imbaraga nkeya ugiye kujya mu vuge ngo Mana ndagukeneye, Mana ndakwifuza, Mana umbere ubwugamo, ndakwifuza nami binumbere ubwugamo ni wowe ngeneye mu buzima bwaje bose. Haleluya! Haleluya! Bwana sifiwe. Yesu niwe wawe. Abandi n'abandi. Yesu niwe wawe. Yego. Bakundi muri mu gupostinga ngerega niwe we wanje mwaribeshe suko. Mwamushira ifoto ya Yesu ni muyibona. Apana kijya gishushanyo muvuga ngo rega niwe we wanje. Yesu niwe wacu. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya! Haleluya! La. Imana icubahiro. Haleluya! Haleluya! Yemwe mutambuke ntaneze bwawe. Narifashwe. Ni ukuri kw'Imana. None mureke dufate umwanya dusenge. Yesu azadutsindira ibitugerageza. Yesu azadutsindira ibitugerageza. Nufata umwanya ugasenga. Paulo na Sila barinjiye mu isengesho saa Kenya. Bari babakubise inkoni nyinshi. Imana irabatabara
isengesho rikora ibintu bine muri gereza. Icya mbere iminyururu ya bose iradohoka, icya kabiri umuco uragaragara, icya gatatu ngo imiryango yose irakinguka, icya kane gikomeye umuzamu wari urinze gereza yarabatijwe iryo joro. Isengesho gusa. Wakira umubatizo mu izina rya Yesu. Umwuka wera. Duhe Imana icubahiro dusoze. Muhaguruke dutange rero 7 abayumbe baze. Ijambo ry'Imana ribaganze. Naje urivuze. Amen. Dutange rero 7 ko Yesu ari. Mufata mikoro hariya tutangeza haleluya. Abafite imbaraga bahaguruke. Yego. Abafite imbaraga ababishoboye bahaguruke dutange haleluya ko Imana ari nziza. Sukamaganya y'umutima imbere y'Imana yawe. Wibwire zose ku murongo ibikugoye. Imana iragukunda ntabwo izagumana. Rufata umwanya wirere maze we. Sukamaganya y'umutima imbere y'Imana yawe. Wibwire zose ku murongo ibikugoye. Imana iragukunda ntabwo izagumana. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Mungu abariki sana. Churanga.